April ni sompariat Times of Mizoram News Analysis at chuan BJP sawrkarin India danpui siam that tumna the 131st Amendment Bill 2026 Bihchianna India ram asik soi thaidan tunge atwar tur tunge lok na tel tur ti te kan ngai thadon ani Delimitation Bill 2026 mangin BJP chuan India ram Lok Sabha constituency te siam that atuma kumsang ni som pakat census of India data anga seat hi siam tur ni in soisel a hlo hle BJP thwa India sawrkarin thiam takmaya India ram electoral map thlák danglam atum na chu opposition party te tangrual na awangin a hlo chamta a BJP in constitutional amendment asiam te kumsom pani chunga a hlo chamwai khat na ni in hei hian kumsang ni som ni pakwa general election amhong padonem hriat anilova state in thlangmek Tamil Nadu le West Bengal ngong anei dan kan hu chho tura ngaila state padi le UT pakhat election result hi mei nilia chiar ani dona sarkar lai BJP NDA dinhmun alang tura kan bei sei BJP hian kumsom pani lai ro an rel to a chak viau angalang si hian India danpui constitution thlák turin an chak tok lo tur sarkar kalmek hi tluang taka kalani point kumsang ni som ni pakwa mei thla atop dona RSS le Hindu polte beisei angin India danpui an thlák danglam theilova tun trum the 131st amendment hi fing phakar taka ra bi siam an tumna ni in alang the Constitution 131st Amendment Bill 2026 the Delimitation Bill 2026 le the Union Territories Law Amendment Bill 2026 te hi India ram electoral map MP le MLA kan nei dan thlák danglam tumna ani a chu sarkarin thup tumin Nari Shakti Vandan Adiniam 33% seat reservation for women meichia te ta na mason na seats za zela som thum pathum hausak na tur chu an soi warta zoka ma se opposition ten an man thiama an thlop talo Union Law Minister Arjun Ram Meghwalan Lower House Lok Sabha aputlu bill hian Lok Sabha seat zanga somli pathumatanga zariat somnga ti punnatur akengtela seat zariat somnga tang hian seat zariat sompanga chu state te chanvo ni in seat som thum panga chu union territory te chanvo ani tin parliament le state assembly a meichia te tan seats zazela som thum pathum da ani bokang Nari Shakti Vandan Adiniam 33% or 1/3 seats reservation for women hi kumsang ni som ni pathuma pass to ni in dan anga man alani lo achan chu BJP hian women reservation bill hi kora mangin India ram electoral map thlák andu wangin kumsang ni som ni pathuma pass to women reservation bill hi anti khotlai luya tuntuma 131st amendment bill hi pomani chuan women reservation bill po hi man thei turin asiam donani anti India danpui article 82 le 170 noya delimitation hi census au mapianga kalpui turin ati a chutiang chuan kumsang khat zakwa som nga pakhata khan Lok Sabha seat zali som kwa pali ati pun ani a kumsang khat zakwa som ruk pakhata Lok Sabha seat zanga som ni pania ti san le ni in kumsang khat zakwa som sari pakhat khan tuna kan man lai zanga som li pathuma da ani kumsang khat zakwa som sari pakhata khan census of India in chiar puyomin delimitation kanti mai seat siamram electoral map siam thatna hi kumsang khat zakwa som sari paruka khan omzui boka ma se kumsang khat zakwa som sari paruk 42nd amendment khan population control nan India danpui hi alo khwak hirto a Lok Sabha seat du wanga population pun hluai te thilom thayani a alo om to po ani thei chuwangin population mila chut hi atop ta ani kumsang ni khan 84 constitutional amendment chuan kumsang ni som ni paruk thleng apo seile a tuntum ero BJP hian bong nam le kel nama min thenin bong nam hi vur deu antum ni in alang South India lam te chuan kumsom ni pangadang tun angala kal zel hi andu achan chu state then khatin population an controla chuti line foreigner le muslim tamna state 10 seats an nga dona population anga kalpui tu ro chuan kumsang khat zakwa som seri pakhat census kha dan dinglai angin an thlop zo kani tin BJP hian population aman don ro chuan census kalmek hi nga kin hemidung zui hian seat siam thei ani a
engwanga kumsang hi som pakhat kher hi thlange anni North India population san berlai aloni rengem ti te rilrua alang. The Constitution 131st Amendment Bill 2026, Delimitation Bill 2026 te Union Territories Law Amendment Bill 2026 te hi Women's Reservation puitlin na tur ti in BJP chuan an puluta ma se Lok Sabha MP mun thuma thena mun ni in an vote angai 2/3 majority ani chu nimin khan MP zanga som ni pariat an oma bill hi pass turin vote zathum som nga pan hi amu angai National Democratic Alliance NDA MP zan hi som kwa pariatin athlop zongin an vote India Alliance MP zan hi som thumten athlop lo zongin an vote som nga pali in 2/3 majority an mutalo ani 131st Constitutional Amendment hi Lok Sabha in lo pass po ni se Rajya Sabha apal tlang angai don thawa member zan hi somli panga omna upper house tun din huna NDA chuan member za somli pakhat nein India Bloc chuan som nga pariat anaya adang chu party dang anni member zan hi somli panga omna chuan 2/3 chu 164 za som ruk palini in NDA hian member som ni pathuman mamoa AAP YSRCP le BJP 10 NDA an thlop arinom lo Lok Sabha le Rajya Sabha in the 131st Constitutional Amendment Bill le Delimitation Bill hilo pomve po ni se Indiaram State 50% pompuina apoimo le boka hey ero Amendment Bill du lo tu te tan in nga na thlák ani mel lo achan chu NDA hi state som ni pakata an sarkar meka India Bloc hian state pariat chau an naya Mizoram anga party dang sarkar na state pan hi awm boka legislature omlo na awm bokani BJP Minister Walten opposition party te chu meichia te ham thatna tur nola an puwa ma se kumsang ni som ni pathum khan Women Reservation hi pass to ni in opposition ten lungrual takin an lo thlop to ani rorelai BJP NDA hian meichia te andu sak tak lo Lok Sabha seat zariat somnga ti punzet lo chuan seat hausak antum lo ti alang Delimitation Bill 2026 hi adin mun han bi chiang le ila Parliament chunga sarkar lam chuan state tintetan rual khai takin 50% seats ti pun ani ang antia ma se bira zialan anilo Congress MP KC Venugopal chuan hei hi sarkarin ziakin ain tiam ngamangem ti in Home Minister Amit Shah azota angam lowani yang o ti na chang lova sarkar chuan amendment siam hal ain huam atita zoka bill pass ani ma hawa siam that ngai hal tur kha pass si tur aloni lo tok mai Prime Minister Narendra Modi Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal le Union Home Minister Amit Shah ten State Assembly le Lok Sabha 50% veve seats ti punhi an soina in zia ka omlo ani Mizoram hi entirnan hanlata ila Indiaram state zongjong te rual khai takin tuna seats omsa anga chiarin 50% ti pun vek lo ni ta se Mizoram Legislative Assembly hi seat somli atangin seat somruka akaidona State Assembly hi seat somriat po nei ma ila mason na ain state sumluan dal natur ani Minister of State le advisor to CM taknyal po kan state sumhian en kolzolo State Assembly chu engdin huna po omse apoimo ber chu parliament seat hi ani Lok Sabha MP pakhat le Rajya Sabha MP pakhat kan naya Rajya Sabha soitel anilova 50% point seat pungdon ma se Lok Sabha MP pakhat kan nireng dona du sakna sang berin seat pakhat min pek belma se Central le North India lama seat tun ma ain atam uchuak to dona Assam state ti lo chu North East hian hlutna kan nei to don lo Delimitation Bill 2026 athat lo na pakhat chu Articles 81 le 82 ti danglam atuma Delimitation hi sarkarin adu huna akal pui thei to dona tin eng census nge man tur ti po sarkar thunei na tur ani Delimitation Bill hi kumsang ni som ni pakwa atang man tran turani a chuti line kumsang ni som pakhat census abe chandon thunga population dungzue seat hi siam rem tur ni berin alang Chuwangin bil chunga thuom le BJP shwai tu teka atanga chuak hi ainang lova politician te hi chuan du an soya dana inziak bok hi ading chang le thin
politician te thutiam hi chu akhin let na tur court om lawa oi lo hi a himber delimitation draft bill 2026 ang chuan sawrkarin delimitation commission adinanga supreme court judge nilai emo cholto emo chu chairman ani anga chief election commissioner emo io atel bokanga state tin election commission antel bokang state tin hian associate member som mp pangale mla panga annei theibok parliament le assembly speaker teruat tur ani ma se voting rights annei don lo delimitation commission lau omna per chu order te chu gazette of india chwa ani anga order chwa to chu soiboi thei ani don lo mai ba ka engkot main angai to thei don lo bok the hindu in delimitation bill anga achut chwa danin hindi tong man na state 10 lok sabha seats annei tur chu 38.1% atang in 43.1% akai sang don ani BJP minister te thu soine na in person ang rang takin South India share chu 24.3% atang in 20.7 atlan niamang state tina seat pungvek ma se kan hlutna tun main atlan niam thei ti kan riat athome entirnan Kerala hian Lok Sabha seats zanga somli pathumani lai hian seat somni anaya chu 3.6% ani delimitation 2026 nu hian seat zariat somnga a seat somni pani nei ta se seat ni in napunga alut nairo 2.5% lek anito hetatang hian kan man thiam karing kumsang ni som pakhat census of India data angin Sikkim hian population nuairuk singkhat anaya atlem berani Lok Sabha seat pakhat anei ve akhai rualnan Sikkim population hi mangta ila kumsang ni som pakhat khan Uttar Pradesh chuan crore 19.98 anaya chu nuai hlir sangkhat zakwa som kwa pariat ni in Sikkim population hian kan sem then chuan seat zathum som ni pasarilai aphu ani hetatang hian population base hlimthla tur achiang ome